Danas pričamo o tome kako to hipnoterapija može da pomogne u pripremi za porođaj. Hipnoterapiju inače zovu još i prirodni epidural. Zašto? Zato što se između ostalog ova tehnika koristila kada nije postojala klasična anestezija i to ne samo za porađanje, nego se hipnoterapija koristila i za zamenu za anesteziju, odnosno tada nije postojalo ništa drugo pa nije imalo šta da se zameni, ali kao jedina opcija za anesteziju za razne vrste operacije. Pored toga što hipnoterapija može da pomogne u tome da se smanji bol prilikom porođaja, hipnoterapija se koristi u stvari dominantno da bi majkama, odnosno budućim majkama, pomogla da se spreme za jedno prijatno iskustvo koje one kontrolišu, kojim one upravljaju, a ne iskustvo kojim se samo jednostavno događa. Dakle, to je u stvari jedna promjena koncepta u kojoj hipnoterapija pomaže da se porođaj doživi kao nešto čime žena zaista posle može da se ponosi, da uživa i da sa radošću se seća tog trenutka, a ne kao nešto što jedva čeka da se završi i da prođe. Hipnoterapija se obično koristi nekoliko nedelja ili nekoliko meseci pred porođaj da bi se podsvesni programi unutar žene pripremili za taj čin, da bi je pripremili za jedno otvarajuće, osnažujuće i radosno iskustvo, a koriste se nekada i tokom samog porođaja. Na sam dan porođaja može da se koristi uz prisustvo terapeuta ili može da se snimi hipnoafirmacija koju žena tokom porođaja sluša. Ali to nije kraj moćima hipnoterapije. Hipnoterapija, pored svega ovoga, još može da pomogne i u onom periodu nakon porođaja, kada pomaže ženi da se brže oporavi, da se u svom toku i u svom stilu vrati onim aktivnostima koje želi. Dakle, hipnoterapija je tu za razne stvari kada je porođaj u pitanju. Tu je za oslobađanje od straha od porođaja i za pripremu za prirodan i prijatan porođaj. Tu je za smanjivanje bola, jer lekari potvrđuju raznim studijama da ne samo što se koristi manje medikamenata, nego i klijenti koji koriste hipnoterapiju imaju značajno manje registrovan bol na onoj skali bola. I tu je, znači, hipnoterapija da nam pomogne u onom periodu posle, kada se pripremamo u stvari za jedan novi život sa detetom, sa novim bićem u kući. Za sve one promene, za sve nove navike koje je potrebno stvoriti i prilagoditi im se, hipnoterapija je takođe tu. Javite se na vreme, dakle, od nekoliko meseci do nekoliko nedelja pred porođaj je idealno vreme i napravit ćemo plan za vaš prirodni porođaj. Vidimo se!